If they continue, it is up to them. But let me just tell you to the people of the state, these people, they have a hidden agenda. Means they have some hidden agenda. Because I've already promised them. Even CM has already promised them. So why do you have to sleep on the road? But if you do that, means some hidden agenda is there. Let the people of Mekela judge. I think that's what I can say. Menang nilai kedua akapor asde. But kinoyalam jongka fast top. Akaba nakaliam jongka komen ngadon mga rengkat padu additional chief secretary wa in charge ya ka education department. Rengkat tu pada commissioner secretary jongka education department. Kajing ya kenduk menang kalong bang abatai ya ka status ya karai nakaliam jongka soda. Hakawede bat bentiu ya kalom songkran jong kinong hikai ha kineti aided school kiri o hapo kajelam la jadi prokowe hakaji kren yang patai syai bapet ke government na kaliam juga government adin bangilai syong ya kabinet menakani kelas adin bangilai ikut kisah jan yang atap de ngipak biang ya kaneka kot kesla siapo ke department concern hakaba kin warna pada hakaneka kabinet kaman salong bat kata kalomba kabas ngutenat kalomba hakaneka kabinet komisyon lu nakalian sarka ngi rai ba ngin kentil ya kalom somgram jong kiniki aided school paro kata kade ka mga tip siya but halor jong katangan terpatu ya kinong dai baro hapo jong kaneka organization noong yaki snguha da dei kapor habangala partai bangala kular ru yaki banangli sarkar ni long sispa bila kular bangin tiu ya kene kalong songkran tinggal ki snguha kol of no ya kaneka jinya ki ke jong let shaye tia suk tia sai nang tape lanu bakan long ke kabinet balade cia lesi karai kalong dekung wepat de kata te pila ya kepan peteng dia jinga ki jogi namar balai namar bangal kot kerpang nilai keren kerpang bagi markmat bagi tu kenong elam dan lain kalian jokiru ki om baya kan ingin pala ban om kunung lah ngai te ha kelangin le man ai ku buat Indonesia ki nok kai karo kibadon mentantai kemacong ka additional secretary ngaman om de lada mentah gaba ka asuran lane ka jingkular jognya sorka UCM lu ngatrai wikendu menin ne Indonesia tai sa handaru kaba uru ukular kuntangar meneng la kular biang yaki kunta la da kinang ya beteng ya kene jingaki kaba ngamut ban pensyai ne kolong in bisa upai bak ke jelam la jongi namar bakani ka bamut mendesu ka agenda ban om ban kentiu ya ka lomsom grant ka bamut don pada kiwi pat ki agenda ki ba manga la ne mangi mapi kum ki media la security dia kata ngamla ban om kum ngamtip dan lei ha ke jingyo snow bat ke jingyo I jonga kolong api kren bat ngang snow ba kala dei yaki bakit pensyai kinong hikai barokoi ba kin withdraw no ya kan gajinya ki kin late up halajong kay kasep hadu kata kasti ka bandon ka kabinet but andi kilayo I ya karai kata ngamla banong bihun na bihun den rei hisin ba nakalian ka government kin sim ya karai nakamen sken ba karai kan long nakumta ka jingbit jingbiang jong kinong ikai nakumta ka jingbit jingbiang itu ki aided school baro ibadon na kecelakaan rajuni kamnon daw bang obi bagi dangdon sakatu keditli ki observation na kaliang jungi ke kabinet ki bangi ngi omba idangdon teng ikoma teng isibi kolon mapi ya kani sim lale kade bolong jana kajikai jing dia ru kalong jana ban lapatai ki menepet ladade gun ban hagisisnem arhuplur lai huplur san huplur kadambia kani ke ban poi ke aspaplur sisnem dekap kabamut kajingat hiru jemut mengi kabinet lakum nur umde bandunai kalai sin sosin naka kabinet kata kapasai kada ladrei lad piong ibasi poklur sanklur hagi sistem ban omban
makan kita ke julut ya kata kabon jing nila bani rai no urut pendem no kata lengo opi kan ni perkat ni kiliang paro namar hande ndei tangki e school dot skibe go iro ke school giba mentap ki SSI kidon giba pi long hanta mo bini hapan perkat nadiang namon bat nadin pada kapal di menang dia kabagi long ke kabinet na kalian minister of education udon meeting hadali ndei bung pep kena udon ke meeting hadali hadu next day one pan terre kidon pat ki babun ki agenda ngamane ngapan syaya ki nama kejung keren ki kisno men obet ba agenda ka kabinet habang long kabinet mo tik tang ini we lagi don totally kan arteli don badon santeli don badon luteli tengok batai ki habang ong ka kabinet domut kino di departemen ke bawah ya gitu ke agenda ke kabinet memo lagi jom tinggi ya keren ya kebadai mungkin pas ya kebagi pas kode pas kita dia mesti di departemen betul kayak kamar pi kata ka di grup op trekam jom barok ki state apa ka India berkoi lalu ke kabinet ke sutu ba kata apa dia hak dia di departemen bikin pendiang bat ada kelak ready bangun rano akan next kabinet ini kamu nyala ini keren lalu ke 4 ready pada ru kamu kin 4 warna tinggal apa taisya ya kini ki leader jom kaneka association tu noong ya kiba yok pis sutu bakla pakai kabinet kamu tik ni khotbet dari keren betangi koi ke agenda abang isong kabinet kamu bon sin isong bat bon keli ke agenda